Mwako mwenende kuma mchine mutindo eni Wero TV rumuriro amiro katukwatne ndiwe ni aki Wero TV tuikwira ume mundune withiro kia werune na Wero TV ne ndino ithirite gita na mbere na kulikia mirima turene na kinyama taunine utigira ne ndi utikwithira itia ome na noto ata ukurukira Signet Bank Star Times Channel 45 Zuku Channel 39 na kwambiria ntuku ya runende prabu kongela nyamure nkurukini ati ukethiro itu ata Kenya yonde krede konde kuya Go TV Channel 96 na wena burane ende tuitirite tuikaira konkurukia miaka 5 ethiri Wero TV ni atinende tuita taira ndeto chia maite kuendera kana kumeneria rutere kinyareko ruriku na no tuitete na mbere na kulikithia na kuingio ntubu ita na mbere kurumira Wero TV ye kwira wende te Wero TV tuikurikana kenende gutonyania kana oithire wikumanakia na batukire Go TV na rokethira nende tu ata okurukira Channel 96 kana 96 kwambiriria ntuku ya rutha ithano ciarukire Wero TV ni tuero boku siasene ibindi ne byagukenia kindu embo cia uthongi na into bingi mwanya mwanya na wethire kinya wetu ata ukurukira Wero Facebook yetu account ni Wero TV na kinya YouTube ni Wero TV amwe na ndetura tukubanganete oro bweru areni amona atungeri aba kiama kia Jubilee kumeneria campaign cha UDA county ne ya Tharaka Nithi Mwenga bana Njoki kuria kariba Tharaka batikethira bakiringa iranto bakiama kia Jubilee kura abonda na kinyama ndeba kwariria witia kwa maguta ontabra bwithirite bukioneka kongela goro na kirenta ngurutano cha wand together ninde tukimureka siasa cha ward ya Maua Monaniria to madidi oro bweru arini Purity Richard nanjato Phineas imana nandeto cheweru da mwikambiriria da chichongwa barabo chwaite mwanya na kiama kia Jubilee county ya Tharaka Nithi nende wabuthite muchema niyo gisiasa ntere chamara baro Professor Erastus Joka Gitonga Bongo Samuel Ragwa na baranende bakurira gite kia MCA ntere chamara bakimeneria tongere bayudiye barabakwiringira ndebe ni boretia karinende batikethira bakiringaira kia makura ende bedira baichala muntu ari kiombe nonto nwakethira nende baguna Martin Mugambi nandetoi acha iterero kirirwa muthenya we munthe barambiria acha ciao mbari cia Njukini mbari cia kare kiri gicigo mbunge kia Mara Beo yanga yeturagono atongoria baba bakiama kia Jubilee barathingatana kinya gwe kinya na kuringa ciacha mbari cia Magutuni kiri gicigo mbunge kia Mara gwa gikiro kiri gwa ruru barabatigira batuia no baguturombote na mera waigua mugambo wa Jesu nukonye ngoro ngwatanĩro yaku na Ngai ĩcioke Burorongo na nkinya muthingatano uyu atongoria baba uri tongoretwe Professor Erastus Njoka uragwa nwe guchwa gite kia ngavana wa county ino riu ni menda kumwira tuthiete uthuku muno county yetu riria Ragwa ari ngavana 2015 ya namba 11 na maendeleo thaino county yetu ni namba 46 turima mwisho tukalemerera gatugwatithaniwa na chienge either tukagwatithaniwa na Embu kana na Meru twathaka kana tibu ngavana wa tene Samuel Mbairagwa mona gutuika ari murombi gite kiumbe arathingatana na mbutu ino ya kiama kia Jubilee akiombũkagĩra na nkinya kuimburira ngavana wa county ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki bwaturingirite kura mbega muno jacoka jaengecanio ni mikora no mwe mukora ni babaije ne bwije akora bau omwe tagwate wa mbere ateta gwate atekale kwao ewa jere Muthomi ao Muthomi Njuki tulibera tere abwa bona bobera tere
kagitaga ntolekane kathiru Gitonga Kaburu Bongo kiri muthingatano uyu wano atiatigwa nyuma akirombagira kura. Tutomba gutura twiretwo maundu ma thirikari mtu akibwanagia thirikari tuko pamoja mbongo no kathi kubukubiria tuko pamoja na botega bwana wasiwasi Kuma mbari cia magutuni atongoria baba barabara tana nkinya gutwa kirima mwanka thokoni ya iri gakiri wandia Muthambikiri gicigo mbunge gwa giki kia Mara paramba magemana kugenda ikuimburira atongoria ba murengo wa Kenya Kwanza. maina urongo mwingi muno thaimwe makarotha meetings tutitanite kenda gwikara ta turi antu amai riu mumenyerere bau na umakale umuthi nethirira antu mati runchi antu mati barabara antu mati na stima antu mati na cibitari antu bakareka batego bote baije baboraragia bote toro toriuga outine Bakirikagiria rugendo rwao mbari cia iri ga Professor Erastus Njoka arauga ikwarukira ngavana Muthomi Njuki kareke Mbiuki atakurekwa imochia cia Gitonga Kaburu Bongo bakiaragia nkinya cia biama mtu akathoni mtu murone twirane njara tuko pamoja nete tugite atia twirane njara ne atia gutuma na micemania kiuga mbongo agutera mucemanio rongo alo nimegana makathura bongo njalegoro nimegana makathura kare kuria wagire professor atagakinye gukua ngimwakagira nimegana muntu akugwa muntu akugwa Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Angino kone ati akiaria thoko-ini ya Kibunga ngavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Onesmus Muthomi Njuki noreti akariba Tharaka Nithi bate kathure mutongerie kinyo umwe kuma kiamene kia Jubilee ni mtu kinya nyuma ya kubathura kithurano kithiru timirandi bethirite bakire ta ya kuguna antu ntere wire amonende na barabara nkuru Njuki nethirite ninde akiringaira ndebe munino mutongeria wa Nthiguru William Ruto na kuwa Kenya Kwanza ikethira kireta weti na mbere bunene ndeni ya Nthiguru Paul Wakabithi no tumenyedia ndeto hii Kenya Kwanza kaza mupesa kirindi ungatia kentere cia Tharaka gutirimania nkomuthenya kwe mthiari ntere cia Kibunga ngavana Muthomi Njuki kiri kuthagaje cibitari ya Kibunga nombite gutariria hapo saa hii na hiyo maneno tumerekebisha iko sawa. Kwa hivyo ino kiumia kama ngisite na naimini 1 week ukenda kulingwa mbisha x-ray gute kuthia marimantire inge ukalingwa mbisha mariko tumefanya masijafanya na tuwe gamboria ile rwagani na tubori tukionekaga itiganene na ingi ile nanja echuwe kuyerera na kuburia ndi netana kana kaburi no kamwe Njuki akiringira ndebe cia giciaca na therete kirirwo ng'irogima bwa mwiri kuma rathungiro tongoria ni obubu akaunti mandagitari batorora bakomete na kogu mtu athurwe kuringana na maendeleo make mudomo no kubanga mandagitari magero matiko koma anaomba ntethetia ntu ngemo matigakue niyo kuge nuke niki kambe tirithio konuo koisa kai na chukale kana nambi bai mutigende kurumwa ukegwa mwanenkere wera no ntwandita wera kazi nimejaribu kufanya mambo mumange ma bure kali bure alagia angaugaga akole mundu ngire kwaria mundu ngire kwaria na mune mauge lakini twathira mambo mama tulurwe na we kare tutikwa na nyawe twauga mambo mama makwaria mundu agira mudhi yake tuangaliwe na kazi hiyo ndio mimi nasema sisemi maneno mengine mingi na kirutongoria bwa Jubilee kuma mwaka wa 2017 Njuki akiuga Raila na Uhuru bakugwatanira wana mthitu kwaria na wakamuturire wendere witia nimetetie na magetia no tunati mwanengere thirikari iria yetagwa Jubilee twathie twakeria mukurungi baria twekarani twambire kuria nake twakoba mauni mangi twathie bunge twera ajumbe metithie ceiling ya kuromba roni Kibaki akiuma huko debt yetu ya shilingi ya 800 billion. Daima ni 10 billion. No 10 trillion. 10 trillion. Hiyo tidia rando daima kwa kuromba.
yani mwari ukatuika muntu ne gukumba mbe wachererwa mutendezi ogurira mandasi ni mwana ukakunengira mwana umwe muthia Njuki na ugite gutire maendeleo thirikari ya Jubilee aroni ntantere-ino cha kaunti ya Tharaka Nithi na mono ntere cia Tharaka kumwira tunengere William Samoei Ruto aina thirikari yake ya UDA tunagwe vitu turomba ringi besi yetu inacho tulete mashinani antu metu mruta biashara nasio kenda tumba wiki ya uchumi mabarabara ma tunkiruka barabara kuma wantu beta kwa Kenyatta International Airport kudi Westland ya ngoroba nilia barabara ya kuma wantu beta kwa tisi ya Kariga ya wantu beta kwa Gatonga kudi Nkondi kudi Nomboni ni zero barabara ya kilomita milioni ya kwa makativini wantu beta kwa Gatonga ni zero barabara ya kuma Meru ira yetagwa Matero kendo dongira bantu beta kwa Marimanti wa kinyamukoni ya tintimere bau nyandu mara mamwendete kuma mukoni kudia Marimanti ni kilomita 16 na nani yetego ini tukubashia ngoroba na balea tukaja tukabakombulia kumuni na kuna mgato nengere kula tuendelee kubashia ngoroba uri mukona tunazo Njuki mathani mobwaya akinyukiria ndiunga ciake ntere cia cuka ami kwambiriria bara kirubia gurukite nginya kura kaironi na itingi twacuka twagurukia kwambiria kiupi ya kwatanene nuwingi riu nimenda kumunanengerani nafasi tariki 9 twitithie kwambiria bara twitithie ndungira pamoja nkiripotera Uru TV kuma ntere cia Tharaka bitu wa Paul Gwakabithe Etithia ba bonda mwana mandereba mwanya taunini ankobe bachumirite na kurita maoni mwanya yegewitia kwa mauta okairina chiringi ikenda ni aranende bakuda bakyora kimaguri ya ithira kina ma nyonto biachara chioni kwithira ikithuko uraya witena mbere nkiama ya kurongamira mauta a Kenya nio Energy Regulatory Board ni rethirite tumira kinende witia kwa mauta ya peteroli yaranende akithira kyora wa chiringi yana ria 60 na yele olita mutugi kare na thikirite mateta ya biachara ba kwa kagita gaka muturire juititi into bionde bikionania gwitia moguri na ndini ororo nkoro gikirito bya maguta kuma utuko baukira na arua aria ndisuru na beterori jitite na chiringi 9 na ja kaunti ya Meru moguri ja beterori ja ikinya chiringi 162 nayo ndisuru ikinya chiringi 142 na tugichwana na bamwe baetithia ngari na bikibiki muchino nkubo ugebwa ne bobu nonto monga intora bikari kandu kena daiji petroli itirie ikuonania tuibange nkuruki au nande kuma tuibange nkuruki ngari mwatu nengeri mwene ngari na kwenda delivery ngari ni kwenda maguta bori chite baba njirene urite na ngari eu atuka ugunyoreana na chiringi kana gwaku urite ngari no nyuta maguta pena roni babonya nyasika tai urira abiria muri muikia na chiringi kana arabuka matane kana akarega akauga omwira 150 akarega akauga chiringi kana batu tutikumba gukira twithuganagia bano tutururio kari ya biria okwatea kwingugira twitaga ugaita ngugi atea ukona bya kwana byo gwaku atea ukona bya gwikiria mwana cukuru atea bakionania korotithiria thirikari nene kiara nibugite thirikari ijitongeretwo ni Uhuru Kenyatta nithirite kinyamaria mukari wa kawithire ko gipindi kia weke biri kadha hiyo thirikari ututhithia batena kiaona mwananchi wa kawaida kinya nini ketha twathurite Uhuru atuthinio u atukamucokeria ngatho muno ntubo tuthinio ora tuthinetie kethi maguta je na mabatu tunengerwa ngari baba kumba kugura ngari tunengerwa na atu tukurie njara nja cietu na atu tukure ngari cietu maguta ya chokenya ara twari twagura 118 115 na kumania na gwitia kwa moguri ja maguta na ndietithia baba bikibiki na ngari ni baugite gutentedi kinyamba gwitithia ngarama mwabiria kana customer ambira na gutantuko cionthe mugitere uni ndetala maguta ni otoro muntu maguta ambiraga inkunyo maguta ntuko cionthe akangitira kinya 10 no mwaka twitithia kana thirikari ni ke maguta na atue twinike bei yeko kamatana bibilia beto bwetekaniria na atue bwaja bwethera kwina change mbeca citetie bwetekaniria na atue no ntugote unge ngari achikuzirira njirene kuma taunini ya Nkubu gicigo mbunge ya Southiment nkiripotera ndeto cia weru riakwa rietwa ni Mutugi Kare
Bwa kare nonto bwande to nangino kunate kaite ni okwe MC wa Wande Municipality Elias Muraga na ureti ya bunge barani ndeba gochwa gitenda tikiti ya Kenya Kwanza batigire niba kwithira bakiri kanakia munini wa Rais William Ruto kuingia mawirane yara kwithira eka ya Kenya kaite neka. Nawe MC wa ntima wezi nediriti ya kira kariba wandie kiate uhuru wa Kenya tariki kenda mweri yuenana akiminiri dirikare nende ya teni kwithira Kenya maraki yankia bukadha mudhuri murioki nandotoi. Elias Murega MC wa Municipality urenyo kuromba kura ndene Northimenti agichwa gitikio bunge kurukira kiama gia TSP augita ntu ibathure mubunge uria uketha ukirigania barabu kuromba gitikio rais mawira ni jaba wikira ntu gutinogwa Viratu Kenya Kwanza Ruto na kwenda abunge very strong barati cycle funds baraba independent minded baraba mulikana ya bottom up na challenge ira thina antu bokurukira na mashinani atomba kwithirwa Kenya kunthe president lakini akwenda bunge baraba mulikana ya na baga contribute bunge ikenda bomba gukurukia policies ira chomba kwithirwa at least ike chege taka economy yetu mba kubwa kwenda abunge oso barati bakera wa right bagatan right kana bero left bagatani left barenda abunge baraba komba gukaranthe na bakathugania ni atia ndiguru yetu ikomba gwitana amana bubu kungina ku MC wa Ntima West no pobagine akinekana machinja kuthambia ngari augite Kenya bainyiritu muno takagita gati kuraja na witikio moja dikare Kenya Kwanza bagatha bakijikio tongeria na mbanzo ya ketho ya jintia dikare yetu ya national government ni urere tu mwananchi wa kawaida batega faida ya kurungika nthegoro na njira ya utumira mwananchi na njira tebui na kumuinyeria ito kuigunya senate ne kwendeje gwitithia siringi ya urombi bwetu ikinya 10 trillion na ntekira nkiuga oni na nthegoro ntena murunga bojokari ntena upingamisi lakini aregoro inkuga thirikari irega tonera kanya na mantu ya mega ne Kenya Kwanza amana bubu kirikia thogeki subcounty administrator Northimenti etho akiwa kiraitu murungi no kubwira gucoka ngavana ringi no ntwiti na mbere bwa webu kuonekana na tongere ba tutethia twambirite na ngavana kiraitu murungi uno mwora kuona tutethia turea youth na tethia ntore miru no ntunombite kureta antu bonthe amwe na ituku enjoy nya peace ire aretete ndene county yetu kou ngavana kiraitu murungi na ugite pomya kenge tano akomba gukiria miru nkoroki noro kuromba kura CMC ndene Ntima West urujikana jakabe tete twakinekera politiki kimwe injini ngari ire ugite gatetheria muno aritobuta na mantu makanika tumi support na twina public private partnership nekenda center ile yomba gukura na yomba gutrain ana betu barabe within bamwe baraba kuthiria skuru na aja beja bagakara na aja bakethwa batina ntu bakuthithia beja bagatrain aja bakethwa bena technical courses na ituje ntu bwega bokwambira ke ground arafu mtu ambiria thege certificate akachoka aka advance tuita tuiba skuma mwanka bathie bara nkiripotera Wuru TV bitamuthuri Murioki we muthuri Murioki nonto bwande tu na kumira ne ndi muthengeni no tukuthakiona kanya kakuno kainde nchokerete na ndeto ingi ukethira ugitakuraya antu betu bakira ng'ondu mbita wa Jennifer Kakankonini kana mama Empress nini nkorombete kia MC akira ng'ondu wonde tariki kenda mweri wa 8 inchiritaniritie ukuritera ngui ngakikisa sibitari cietu ciena ndawa mwana wakira ng'ondu athome mo youth mwekuru ntiwa na antu ba mawathe ngakikisha bakwa empowered na maendeleo yangi ya maingi ningukuromba na itiyo kinene undingire kureku tukuria akira ng'ondu turi amwe raundi MCA ni mama, chagua maendeleo. Wenda ntumiri yaku ta eje ringa thimu namba 0705 247786.
Yetu Sacco ni ukugwata ugeni kiri M-Banking na arano weke muthithu gukurukira paybill yetu irete na marei nayo ni 512100 na kulita gukurukira thimu uri guntu kunthe inya *691# kiri thimu yaku kugwata utungata bwetu kiri Yetu Cash itwejanaga motungata tajaja kurita mbesha gutega mbesha ciaku gwikira mbesha kuma kiri M-Pesa gwita kiri account ya Fosa shares kana gwika muthithu jo retire kwewa mukobo transfer mbesha kuma banki yanku weta ingi kugura airtime na jangi maingi kumenya manto nkoroki aranire natu gukurukira info@yetusacco.co.ke kana turingira thimo gukurukira 0111038000 kana mutandao nejetu www.yetusacco.co.ke. Yetu Sacco, your success, our pride. Beta wa Medical Lenturi. Beta wa Linda Kiome Gitonga. Beta wa Kathuri Murungi. Ndiromba gitike ngabano wa Meru, tureto garuruku Meru. Ekoro, ayuthi na tubonze ba Meru, tugwate nimbaru ikenda tumba kwitira tubeto ba Meru muke. Ndiromba gitike seneta wa Meru, kenda mpumba kuleta mbezi nyingi kumanale ya kwa thirikari nene, chumba gwitira Meru ngugi na ngaikaria buru, uri ikomba gwita ngugi ure ciathiri ni sheria. Ringira Meru kwanza kura, tureto garuruku Meru. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow, mama natumia Raha Premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy, chapa zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu, tumia unga wa Raha Premium ngano. Urathimo uritingugibwa ichunti bia kubia mwire turiongire Mount Everest Nutrition Clinic tukuthithirie ithimi bia kinande no kwenda kumenya conditions cia itema nkoro mauri mendende na joints prostate nyomba yo chiari kana kinya kumenya kaumo kamurimo mwirine jwaku Mount Everest Nutrition Clinic turiaja ni untu bwaku ni turigitaga mirimo ja arthritis na joint pains diabetes infertility H pylori ulcers, acidity, na jangi kathumba na gute side effects. Turiongire Meru Town au main stage, Sara Plaza, ground floor, room number 10. Kugwata nteto nkuruki, turingire thimu gukurukira namba 0724665329 kana 0733282849. Karibu sana hospitali zetu za Mount Everest. Kuwa tukikutibu na madawa ambazo tunasema ni 100% bila kemikali, yani 100% natural. Wakati wako ni huu uweze kutembelea hospitali za Mount Everest. Noe ngavana uria kurukite kigerio gweta na mbere gutungata Meru mukondo jwairi gavana Kiraitu Murungi nethiritwe akirikithia Ngugi Kathumba wathanine bwawe na aria miturire ya Meru igarukite bunene. Meru County to privileged kwithirwo nya twina ICU as a public hospital. Ndire learn up and down ikigura oxygen na nyuki thaino twina oxygen plant ya capacity ya 480 liters per minute. Kana Kiraitu anjukirie na reserve ya unda bigia masonary. Mimi ni product ya Kiraitu. Nilifanya electrical, nikaenda sasa nafanya Southern Sudan. Atolikanete na tukona barabara na tukona maendeleo yote na mbele wao. Turado taseroli lava nantiri na tata nantiri okaramba nantiri okakundwa kiboyo kemwe. Kine watu tole tie watu kuanda komba kuona kana roi. Lakini nikura ile kuona roi. Nikura makala, nikonyesi buengoko, kawata ngoko ngeta nkendia ngona mbesa. Kuta ukolia. Tumurandi yo araturetere yo amburi yoga tokeria. Gavana Kiraitu Murungi ageretwe akuruka na etikua. Kiraitu Murungi, Kiraitu Murungi, Kiraitu Murungi Meru.
nontu bakuthiraitite na mbere kuatanira na batu kende to chietu na tuchogana ni atinende wandi amawa nemwe wanira nende kithirano nekionekete okuchiria rombi kura papa ingi baite KMCA ananende bethirite bakioneka ukinyankuruki ya 30 wandi nende runguro gisio bunge kegembe South areka itene kairunga mende George Muthuri ore ogochwa gukaragite ke ore ingirende ikionekete kwithira ke kuchairia antu kathomba na kumana bumwandikio twandeto wini wa kingero nethirete karande na bamwe barombe gitike na kuthikira wambibo na kene chunchi kibiele kyarono roro mwanya ntankurutano chawad Kiege chunche kia bielen kuchiletu wandie ya mawa munona kwenda kumenya mirandi ere kinyaniletu runguro MCO wakaitaka. Ni umete anto amwe ya kinyanto ange. Number 1, kambue kerotero barabara, tuombete kwethira barabara cia mawa, siombete kuruoga na mashinani na kwa arena thina. Watu kaito openete almost 50 km cia barabara. Ko mawa town kure kabros twekiretwe. Nara jeka shiongo itumbete kolobe kabrosi kea itumbete kwethira ke department ya barabara otu itumbete kwethira tu annex twekirete bridge annex twekirete araka mkabiria maternity twekirete karabati twekirete jere wetanje side ya St Mary's twekirete karabati wetete wethanja ara kwina muru ana batombo kilera twekirete karabati itumbete ko open barabara itumbete ko mora barabara ira sibwete ko bwithwa barabara ingine kilala iweta Kalimantere Kaloe Kithetu weta Kithaene weta Zaire Mwanka Karama kwa Mweje weta Karote weta Kadhima Stadium weta Kando Jehovah Witness Barrier na ingie Kathomba rutere ni rwa kithomo na tutarirete na raro kinyithete ndene ya miaka 5 ende itumbete kwithira twokete Grass Kadhima Primary kienge kilala primary ECD classroom na kiras kira kiatiretwe ni last government kiankurani ekotomba kuromba mbecha kiomba kubwithio itumbete support through bursary initiative anabeto baketha bakithoma bamwe baraba buthetie technical conversational skills ana 91 kiana bara 91 pamwe nyiba kutira ngwesi othai kwe ana bara tuthomethia ci within the word bara turi aira fee bathatu ibathire last year bele barare C+ na kurura B-. Darasira kite mwankende ne gito kangweria maternity St Mary na Mbone Rivernet na inge Kathomba akithetero konia matheta ya thoko ena bobo kuwa itwe unkuma itwa ira nyana ngavana guo kenda thoko rebwithwa no na imbi kwenda kubwithwa so lakini ne kinira itaremo atweka mabati yake ya bwithwa abati yara yari kwa investos yaritwa lakini thoko etabwithwa nde na etabwithwa improvement na manto yara twerete ko lobby lakini watweka yaka kinila stage yara ekubwithwa twenda ibonto kwa mawa ne riteringwe lakini ne ko deserve kana nenda kubwithwa nkoroki nondo inyatho kwera mawa nemwe taunasi ndene mero iri ita ushuru bobwinge so kinya mawa nonto ne mwe yare ko ito ushuru bobwinge ndene mero ne ko deserve manto mainge nkrokia yare bwithiretwe itunjenjete kwenda kumenya kiamene kirare kia yundie giatethia ate mukari wa maua ndiromba kura MCA na kiama ka UDA anto bero bakiokarandiro bomba wetaniria bukabuketha butegarinde na muntu bwetaniria nya oni kare okarande na ntoma obo yatwaraniria tuteme wetaniria omuntu so barato betio karande na bo twetaniria ibo tuketha tukirombanira bokura ibo tuketha tuketaniria bo tukithilekerie twarete na bamwe bakari wiko gebo na birabiendene yoko miaka 5 ekuthira nende ngoye MCA ora konteanirine ono nto barabara imoite bwethetwe na wete atupwethirio lakini atupwethirite kwina moto tena stima kithire nyimba sarira cia yana wa MCA wote cia yana nanga tweregerete manto yonthe aciari bara bena na skuru bakaerera manto yonthe onto ya basari manto ya based na manto ya education batethu ni John Paul no kona kana nya kithire ya tubarabara toto kwetinya kwikirwa mwaramu kana anything concerning MCA utebwethia
just aliingia kwa kiti na akakuwa na akadisappear. Twataniro yonkuretere bamwe babara tumbete kwaranire na boba kwendete ki tuthonjio tombobo. Ichunje kia biele kia ronorora mwanya ntangurutano shawandi. Nangine kuna timu nini warogo chwa giti kia urais na ngwatano ya Azimio oka Martha Karua na lungete kaunti na Kirinyaga na kaunti Mutori ya Embu. Kire ndio ngenende nedirete kinyela kia thirikari ya Azimio kedire kirwana na kudhiria unkumanende gurone na kinyakonge la kigena kirakethera kikinyandeni ya makaunti na Raila Odinga na Charity Ngilo amuna Kalonzo Musyoka bakinyithite campaign chio kaunti ya Kitui. Rita Mwanika Mushiri na Ndetoi. Munini wa Raila Odinga thiini wa muungano wa Azimio One Kenya niwe Martha Karua ni urauga ati thirikari iria magukorwo makithondeka ni gukorwo ikithiria kaimana cieko cia ungumania bururi-ri. Ino ni thiini wa mucemanio wa mwingi uria arai naguo thiini wa kaunti ya Embu gicigo mbunge kia Manyata, varia arauga ino noyo njira ya kugwata mbia mbiganu cia mirandi ya uthii wa na mbere bururi-ri. Wana ungumania era kuba ahadi cia murongoki ndio mama itwe tugeta tukubingo sumubere. Na varia aravoya ekari ngurani a kaunti ya Embu gukorwa makithura atongoria aria mari na wigiririki wa vamwe na uvoti wa kuleta penandi ngurani ya uthii wa na mbere. Utangithura MCA na gavana mwega tuthondekete thirikari ya Embu. Ure mundu wina wigiririki mundu kubota mibango ya Embu. Utonga wa mundu utingi kwigana. Mundu wina utanenda kubeana ni abeane no ndukathure mundu ni undu wa kubeana ni undu wa ndui mbeca cia gitonga itire ciegana ona itura riria umite ona mubiriga wake. Guku aria airi marenda giti giki kia gavana wa kaunti ya Embu thiini wa muungano uyu wa Azimio niwe Reni ari na kiama kia Mbathi na Kathuri ari na kiama kia Njumbiri makigwataga mbaru Raila na Karua makorwe magitonya wathani-ri. Kirinyaga urugalo kitiamba Kirinyaga ari aturaga Embu kaunti tene koguo twina Martha ni turaigua rugari twina deputy president wa Kenya mweraga Taimirio gete tukimezana kia mheshimiwa Raila na mheshimiwa Martha mathina kia president na kio gitike Embu kia gavana kirathi na Emilio Muregu. Mwenari wingi Raila Odinga ni ugwatite mbaru muroiriri wa giti kia gavana wa kaunti ya Kitui niwe Julius Marombe guku Charity Ngilu agitiganagiria wendi wake wa kuthii na mbere na gutwika gavana wa kaunti ino. Naona nyinyi hapa mmeamua ya kwamba mnataka gavana awe Malombe. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbetagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Angela kuna ati orogo chwa gitikio rais na mwaburi wa UDA Kenya Kwanza Daktari William Ruto na kaborio kinende ni bethirite bakinyithakia ndiunga cio kaunti ya Kisii tukuile akinyuma ya Raila Odinga kuthiraiga kia kampeni cia kintereyu. Oto akinyete nterine ndekiregiria ria kuthurania kura inkai kuma kire kaunti raiye kene kuwata mbarubu kadhango tano ya Azimio. Wale nyinyi mlipi ushuru? Siada nyinyi mnalipa ushuru? Nekire ndiunga ya kia mabangwataniro ya Kenya Kwanza ntereche kambira iye kene muno kuwata mbaru Raila Odinga. Kama wewe umesaliwa na suit my friend, wachana na sisi. Akiaria mutungeria wa kiama kia Amani National Congress kirakendeni ya Kenya Kwanza no Musalia Mudavadi na meneretie thirikari kukaiteneka kumaniana marando ya Kenya thirite nende ekiromba. Tumeongea mambo ya uchumi. Na sisi tukitembea na hata mkisoma mnaanza kuona
kwamba yale madeni, hata saa hii bunge ikizungumza, madeni yameanza kuchacha. Uhuru akiondoka ofisi ameongeza madeni sasa yakuwe 10 trillion. Niarauite murio yonthe nekire mukenya na nende ni kubatire kwithira kukioneka utongeria bobweru bravo atetheria kuniya marando ya. Ikiwa tunataka tutoke kwa hiyo shimo, ni lazima tufanye juhudi kama Wakenya. Mungu atusaidie na sisi wenyewe tujisaidie, tuchague William Samoei Ruto ndio tuanze kupunguza madeni. Anthony Akie munini wa mutongeria wa Nthiguru Dr. William Ruto augite batira Kenya ne bakwithira nende bakirita ukombone bo mikopo na njira ya kwaya na mbecha kuma kire thirikari ira nende itethera china machiara kinya yariku. Wale mnateseka na mambo ya mashailo, wale mnateseka na mambo ya Fuliza, wananchi wengi hapa wameingizwa kwa CRB kwa sababu ya madeni ya Fuliza. Ni kweli ama si kweli? Safari hii tutaweka pesa ya serikali ndio imsaidie mwananchi wa kawaida hapa chini, na hiyo pesa haitakuwa na interest yoyote. Nareretie kinyawitia kwa maguri yento mwanya mwanya akiuga no mwanka bethira bakiura kiantaira cha kuniya ngarame bare kio chalone ya Kenya utonya utongeriene. Lazima tupunguze gharama ya maisha Kenya. Wananchi wengi wanalala njaa, wananchi wengi hawana vile ya kulisha familia zao, na matatizo yetu kubwa ni kwamba kuna watu wanajiita viongozi. Mwaka huu mimi nawauliza watu wa Ponjari kwa heshima kubwa, mkubali tuunde serikali ambayo inaelewa lugha ya mwananchi wa kawaida. Wamba bakura ni untubongeru tombete kwithira kiarira kia araona netio chamba boki na wetekio atethira kia wakura na bachinda kithurano ke rukere kathaitere. Iko deep state ambayo mimi sijui kama deputy president. Iko system ambayo mimi sijui kama deputy president. Mimi nataka niwaambie, tafadhali muniangalie vizuri. Nyinyi mkiniona nikisimama hapa, mimi ninakaa mtu ambaye naweza kuibiwa kura? Mimi nakaa mtu ya kuibiwa kura? Hawa watu tutawashinda asubuhi na mapema na hakuna kitu watafanya. Bantu bami ntombo ya more. Nangina kuna ati orogo chwa gitikio ngabana kaunti ya Nairobi Senator Johnson Sakaja na ugutano mwanka kidra indebene kire kidrono kinene kiyete Sakaja nedirite nende ne gamba reo murigeria kora gitikio nende gukiri kanati na maratasi ya kidomo. Sakaja nedirite akiolota kiara Rais Uhuru Kenyatta akiugati ni wakwidira nende itonya irankia mwa gutega umaba maratathi ya chikuru kenda yonania yawe murongo. Bonfils Mungera Nandetoi. Senator Nairobi Johnson Sakaja orogo shwagitikio gavana ndina shurite mungengene ategerete kwithirwa kiabirwa ndebene kwethirwa barogere ndikintu kono bise kodhoja mathomo University Q ekethirwa igitikirwa nkiama ABC barogeje iri mwanda mokarigite chabukati ethire mubere Sakaja no ntobonto uraba konyuma kuthio chonkoni bokiri University Teams na Nthiguru na Uganda ibejite komyandigiri Sakaja te oma kiutate no dabarogite ntukwegoro mnaku ngaroko wenge Sakaja gukorokera motono jo Facebook na mumirite na kumuthekera lo Rais Uhuru Kenyatta nonto mathina ja jonthe jawe. Sakaja arwa Rais Uhuru Kenyatta na atumira mabarothi kuma Nthiguru na Kenya bagwatanira na ba Uganda batumi Museveni arabaretere ki University Teams na mothia digiri yewe yatijanirwa akiendelea bogaitie mandiko jaja na shoketere kire baruga ingi iria ciithiritwo ciandiki na ciaringo muri kuma Kirobi CACC ya mathomo jeguru Q ni University Teams kuma Nthiguru na Uganda arauka nyumene cionthe ciithiritwo ciitikiritie digiri jewe ne uma wigoro naku Sakaja na tinite tinda ringi University ya Nairobi kuthire mwikira kiro website yao ya mutongerio moro thomire science ya mathabu kube na bangi ende nyumene mathaja tukuthira pamweberia atere kweja kwa kiama ABC kethiro gitikiriro mbarire Q Sakaja kethiro kiabirwa ndebene na inyankoro kino bakwethire theko komya kithatu no tubofuji barugewe nke report ranto Sharo TV kumaja kengina ngine kitoke Nairobi beta Bonfils Mongera.
Gino kune ati ore arimi bakimera kemira baina wirigiro bothoko ya kimera kine ndi kethire kirura ntukone itekuraya na kuringana na minister arimi Peter Munya nende arimi ba mwana tungeria ni boriti Rais Uhuru Kenyatta ogie nende na uchwa thoko nyandi gurone ngekenda kwaramia thoko ya kimira kurugini boriti atungeria bandi gurone betikethire nende kana bedire bakithira nkanja na kimira kekenda kitikethire nende kiukuma kwa mathino ringi Nicholas Chabari katumenye bichio kushirikiana na arimi ba mira kenda twariria mira na tumenya irutera rwiko mira itite warira arimi wamwe na biashara abamira beterete ntugo 14 ira bayirirwe ni minister wa mantu megie urimi twe Epitegatiro Munya bona akana uma thoko ya nthiguru ya Somalia ni kuthi inambe na kurugurwa na banjirie kwendia miraku ukairi ende bakiromba kinya mutongira mugongo Uhuru Kenyatta athingatirie thoko cia nthiguru cingi muno ira antongeria abamira batumitwe kunekenda bathinambe na gucheria athoko inu kwina nthi twathure kamiti na kiama gietu kia mira na ikiombete kwita ku launch thoko kuo na ibetere na barawatanira katukuromba Uhuru Kenyatta mbere atireta ritaya na kinyeta ritaya nerio tusugule kwa bibyote bile thoko cietu zikirwo kwa kintheire ira mwanya myanya yonto Djibouti Congo na nikenda tumba kuongela Somali na ramira yetu itana ikenda tumba kuongela mbesha. Ningeomba rais wetu Uhuru Kenyatta sababu anaenda ritaya na tungemuomba mahali mrai imefika sasa asukume hiyo mpaka hakikishe tumepata hiyo soko zote tumetafuta na akifungua Somali afungua Djibouti afungua DRC tukia kwithitu kwenda mugongo yukira no mwanka thoko emira erugorirwe na erugorirwe buretingwa kairi nguruki iyogu arimi wamwe na atongeria abamira na bwe bakuromba kinya atongeria bagisiasa baba kathurwo bathingatirie gutigira mira ne gwikiro bantu ega kinya kiri thirikari nikenda ethinambe na kuthingatirwa abwega na kinya thoko ciacho itikombe kwithirwa ikithuka kairi mira yetu ne aladishwa ni Uhuru Kenyatta ameja catch crop lakini mwanka nende maukuni thirikari taumuka kwa hiyo eti nafasi yake ya MPs kenda beta bakulukia kwa hiyo onikiromba nibo ntukuromba rimbeto ruare tokolokie MPs na women rep baraba eta na ara parliament bakolokie mira yetu tikoro shemanya na manto ewe shemaniti ayo yo mirungi kanjirene kana ya kwirwa ati mura yutikobwa no lebi tutekwenda yutha yo lebi renge bya kura mira yetu no mona bya kura nindo bitumara mbesha kenda manto eu ara thina yumirire bageria go trace back the steps bachenje sheria na ni uno ntutukuga kenda twetha twina lasting solution twetha twina solution ira tuticoka kwirwa atiri ati mira ekuingwa kairi no ntubo muntu na ukirire athuganie kira tuinge mira kuma Kaboito Igembe Central Betan Class Chabari na tuchokera ndeto yo kabira ni ati uri arimi bakimera kemira baina wirigiro bothoko ya kimera kine ndi kwithire kirura ntukune itekura kuringa minister arimi Peter Munya nende arimi ba mwana atungiri bedrete bakiura kia Rais Uhuru Kenyatta edira kyogia na uchuumia na uchui bothoko ndigurone ngekenda kwara mithoko ya mirangu kibori atungeria bandi gurone bathire nkanja na kimera kekenda kitikethire kiukumera wa ni mathina yange Nicholas Chabari katumenyethie ndeto ikinya Naro wari mubunge wa gisio bunge kiatiania West David Karethi na menete mubunge wakaita kano ntubwakira kuwa iwe akwithira nende akiringana ndebe na mirandi ya thirikari gisio nekiu na nithirite nende kinyemwe ikoma irone nende murandi yarui rokingirwa na barabara na kinya barabara ya kuma sentano itakagaene mwanka mionponira kuwa nithirite etianila kwa mwandiki twandeto Kelvin Kimathi na utumenyethia ndeto ikinya Mubunge otene otigania West David Karethi akimeneria mubunge othayu ntuku Daktari John Mutunga na wite thine ria nene rumirite akariwe mubunge ki muno yokwa makwa mirandi mwanya ya thirikari nene ikumania muyumbe uyu Mutunga wita kiutata thirikari na are murengo no yu Kenya kwanza thina rende tabwithiriana na kabisa na makosa ratigania bwithirie ibo kwira antu katoringira mheshimiwa kura ora iguthai
tore muringira kura 2017 2018 eta kutanga utekiro dia tore tanga uterika gua eta witada Antoine Madrikare ne eto tanga na bo akiana mwerekera na kuwa mirandi eru barabara muno ya barabara kuma sentan kagaene kuwata miomponia kuwa mere kwa miaka 5 mwankatha ikumani ya murengo yuyu mubunge uyu Mutunga kiutata thirikari muntu eta kuromba nyambe charwe eta kuromba barabara akuna mukalenjini wa momi au abe weta kuromba ke minister we agura uwa teti mwira tanga uteta wa betia we ibo kariu na no thina tukura twetigane mwanka thai ndatira nde kuromba barabara ngita wa kunene sentani kwina Matharaka ndatia nde utia nya milioni gana lakini kuma tukondo mirau itakulia barabara 1.2 billion itaenda itakulia na itekiro lami icha bore na chonde chekiro weta igembe barabara chekiro lami lakini chatiane itaenda itaikiro no to bauche kweta kiamena bira bitweta kite kweta kana thirikari mkulukina kwa kinyaka umukane na kwa maburu kwa murandi wa thirikari na yo roya thwana yo nkulukia milioni ya narimwe ya 50 yo wota kingiro project no siasa oi ndajire ya project ya kingiro na arabwa bwa thwana ndeta na chwambe cha ngiri milioni milioni 152 migana 50 na igana na yele taba gira rui pipe mwanga kiani na kiandage na ara isiuru na rui ratikano lakini ndo basi siasa mbaya rui rado ikro siasa rukira kana ndia pora kapo kundia rui pote muruta gorengi rari ngiro siasa pipe chaitangoa na inge chirethinya thai rui rata raura na ya karithia kwaracia ndire akiguna kariba Rwanda rwa Kenya na tuirio tonini thai kiaramo kiampara kiandite nkunyo ndwanda iu ngushokia nkatho no ntoba kwithira ni murika nayo munene sana no umona muntu akuite akariuka ringi kona karithi muthenya yoyo eruare ikirikana gikinene muno na gwitura methori no ndo no umona ura gwito kwithira mutharaba yurenje muntu kishoke ya kwithira mwanu muntu rana ariuke kiripotera Weru TV kumatigania West Mbita wa Kelvin Kimathi no tukida tukekera gatanta kire ndeto chietu nibana onto kuthawatanite na batwende chaginya thithatwa nusu tukida tuketa na ringi no onto bondeto cha Weru thaithatu mone to mathithia au kari Purity Richard and Geto Phineas Imana